Mauri ora e te iwi kei te aro mai rā koutou ki te reo irirangi nei o Ātiawatua, ko Alana tēnei. Ko me kaere tēnei. Your official broadcasters for Te Wanganuiatara Senior Regional Kapāka competition going down on the 14th of March. And of course, we're in Wainui o Mata i Nāia nei. Ai rā, ko te kāinga tēnei o ngā waipuna amata. Kei konei tātou, kei te whakawaia te kāinga nei. Ai rā, nō reira rā, ngā waipuna āmata is all about te reo Māori, tino ranga, tiratanga, mana, motu ake, and ko taitanga, very consistent with Wainui o Mata. Anei wete I kōrero mō te ingoa. Ai rā, he kupu whakarite tēnei e hāngai ana ki te whakahautanga o te iwi. Mā te reo Māori, mā ngā tikanga Māori, mā kona tātou e orai. Nō reira rā, koene nā te kāinga mō ngā waipuna āmata. Keep it locked here on Ātiawatua because we will be bringing to you more kōrero about all of the kapa who will be performing on the 14th of March. If you want to come along, go to ticketek.co.nz right now to get your tickets. You can also keep it locked with Ātiawatua. We'll be giving away some tickets over the next couple of weeks. Haere mai rā.